روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو زودی در 10 دقیقه امروز 21 اپریل در برابر دیگر موضوعها از آن خواهیم گفت که دعوای قرضی از عزت امان حقوقشناس شناخته به 1 میلیون روبل رسیده است. اجازه پرواز به توجیکان طریق کشورهای سوم به روسیه، هیئت داوران افسر سفیدپوست پلیس را در کشتار جورج فلوید در آمریکا گناهکار دانست. خبر میدیم. پیوندان عزت امان میگویند افرادی که طلب پرداخت قرض از این حامی حقوق شناخته را کردند فعلا به 7 نفر رسیده است. پسر عزت امان محمد یوسف خولف امروز به رادیو آزادی گفت حال حاضر مبلغ قرض برابر به 1 میلیون روبل روسی را تشکیل میدهد. برخی از دعواگران گفتند گویا عزت امان در سال 2014 و 2015 از آنها مبلغ دریافت کرده و تا هنوز نپرداخته است. پیوندان عزت امان میگویند افرادی که دعوای مبلغ میکنند با نوشتن عریضه اکتفا کردند و در صحبت‌های روبرویی که تفتیشات تعیین میکند نمی آیند. عزت امان از آخر ماه مارت در بازداشت در دوشنبه قرار دارد. به شهروندان تاجیکستان و ازبکستان اجازت شد که طریق دولت‌های سوم به روسیه وارد شوند. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران در مسکو میگوید در این باره به قراری حکومت روسیه روز 14 اپریل امسال تغییرات وارد گردید. طبق آن همکنون مهاجران تاجیک امکان پیدا کردند که توسط پروازهای دائمی از قرقیزستان، قزاقستان، ترکیه و دیگر کشورهایی که با روسیه پروازهای منتظم دارد به آن کشور سفر کنند. به هنگام ورود به مرز روسیه یگان اساس طلب کرده نمی شود. این رفت آمد تنها با هواپیما اجازت است و راههای زمینی فعلا بسته باقی میمانند. یک نوگانی دیگر این است که از 1 می آنهایی که به روسیه می روند باید در دوام 5 روز در حدود اون کشور 2 بار از تشخیص کووید 19 بگذرند و نتیجه آن را در سامانه گوس‌اوسلوگی قید کنند. مهاجران تاجیکی که فعلا در روسیه غیر قانونی به سر میبرند باید تا 30 ایون امسال وضع حقوقی خود را در این کشور حل نمایند. در این باره والنتینا کازاکووا رهبر بخش مهاجرتی وزارت کارهای داخلی روسیه در یک نشست خبری بعد برگزاری ملاقات هیئت‌های دو کشور در دوشنبه اطلاع داد. کازاکووا گفت این سنه از روی آن حساب شده است که پروازهای منتظم با تاجیکستان از 1 اپریل برقرار گردید. به همین منوال شروع از همین سنه در دوام 90 روز یعنی تا آخر ماه ایون شهروندان تاجیکستان امکان دارند که خود را در قید گذاشته برای فعالیت مهنتیشان اجازت بگیرند. کازاکووا همچنین تاکید کرد هنگام تهیه حجت‌ها مهاجران از خدمت میانروها استفاده نکنند زیرا قلبکی بودن حجت‌ها پیامدی بد خواهد داشت. یک زوده تاجیکستان با گمان قاچاق مواد مخدر در ازبکستان بازداشت شده است. خدمات امنیتی ملی ازبکستان با نشر یک گزارش گفت که ساکنین ولایت سوخت هنگام عبور غیر قانونی مرز در منطقه بیکوباد با 24 بسته مواد مخدر دستگیر گردید. از نام برده 5 کیلو مواد سخت اثیر هروئین، 17 کیلو افیون و حشیش دریافت و مصادره شده است. به حساب مقامات امنیتی ازبکستان ارزش بار کشف شده $100,000 تشکیل می‌دهد. نسبت شهروند تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز شده. 2 زوده ازبکستان برای همدستی در این جنایت جستجو می‌شوند. هیئت داوران ایبنامه سابق افسر پلیس ایالت مینیسوتا آمریکا دریک شوون را که با کشتار جورج فلوید متهم میباشد پورا تصدیق کرد. حکم زندانی شوون 45 ساله بعد چند هفته اعلان می شود. کارشناسان تخمین می کنند که او بازنگری حکم را طلب خواهد کرد. فلوید 25 می سال 2020 هنگام بازداشت برای استفاده پول $20 قلبکی به هلاکت رسید. مرگ فلوید باعث اعتراضها بر ضد خشونت پلیس و تبعیض نژادی شد. در نواری ویدیو دیده می شد که پلیس سفیدپوست زانویش را روی گردن فلوید سیاه‌پوست گذاشته در دوام 9 دقیقه فلوید 46 ساله را پخش می کند. پرزیدنت آمریکا جو بایدن و یکی از سیاستمداران دموکرات و سیماهای شناخته که از آمریکا هستند از حکم هیئت داوران قناعتمندی ابراز داشتند.
ҳамкорони мо бинандагони азиз дар бораи кору ҳаёти гурӯҳе аз олмониҳое ки дар замони шӯравӣ дар Тоҷикистон ҷойгир шуданд филмеро омода карданд ки фардо дар ютубу сомонаи радиои озодӣ нашр мешавад. Ин достони ҷолибе аз саргузаштҳои олмониҳост ки порчае аз онро метавонед ҳоло тамошо кунед. خیلی میخوال خانه و در میخوال زندگی به چجا نیما اینا شکرانه خدا الحمدلله مسلمانیم همین رسم و رسولی تاجیکی رو کردیم کروپا چه چنی قوتم هر شکرینم اینم خیلی خیلی زندگی به شوهر قین بوده شوهر ما خوبی جهان بوده ما ارکه بودم ارکه هاش خیلی مرسم خیلی тақдими хабарҳоро идома медиҳам. Охун Раҳимов, магистри донишгоҳи Санкт-Петербург аз Тоҷикистон мегӯяд дастгоҳи полиси ин шаҳр боздошту шиканҷа шудааст. Маҳкумоти полис қазияро тавзеҳ надоданд, аммо як масъули ҳизби Справедливая Россия тасдиқ кард, ки Раҳимов дар боздоштгоҳ буд ва танҳо бо ёрии онҳо раҳо шуд. Ӯро рӯзи 2 апрел дастгир карда буданд. Раҳимови 24-сола мегӯяд мушкили ӯ баъд аз он сар шуд, ки барои аз дасти маъмурони полис озод кардани як гурӯҳ аз муҳоҷирони тоҷику узбек кӯшиш кард. Раҳимов гуфт намояндаҳои ҳизби Справедливая Россия ваъда доданд, ки қазияро то ба додгоҳ мебаранд. Охун Раҳимов тасмим гирифтааст, агар тавассути додгоҳ муваффақ нашавад, пас таҳсилро тарк карда ба нишони эътироз ба ватан бармегардад. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон мегӯяд, як ронандаи фирориро боздошт карданд. Ба қавли манбаъ дастгиршуда 12 рӯзи пеш як марди 42-солаи пиёдагардро дар ҳудуди деҳаи Наврӯзи шаҳри Бохтар бо мошинаш пахш карда аз ҷои ҳодиса фирор мекунад. Дар натиҷа Баҳром Садуллоев бо ҷароҳатҳои вазнин дар беморхона бистарӣ мегардад. Кормандони милитсия дар пайи ин ҳодиса Давлатхоҷа Кулилов, сокини ноҳияи Қубодиёнро боздошт намуданд ва аз рӯи ин ҳодиса тафтишот ҷараён дорад. дар ноҳияи Овон як духтари 6-сола ғарқ шудааст. Фоҷиа 18 апрел ва замоне рух дод, ки зани 26-солаи сокини деҳоти Сабзазор ҳамроҳи фарзандаш барои об меравад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, вақте зан ба сатилаш об мегирифт, ноболиғ ба канал афтод. Модар барои наҷоти духтараш худро ба об мезанад, вале наҷот додан наметавонад. худи занро ки низ қариб ғарқ мешуд, хонандаи синфи 11 аз об берун мекашад. ҷасади кӯдакро субҳи 19 апрел 500 метр поёнтар аз ҷои ғарқ шуданаш пайдо карданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, аз аввали сол дар обҳои Тоҷикистон 16 нафар ғарқ шуданд, ки 4 нафарашон кӯдакон буданд. волидайни аввалин панҷгоник дар Тоҷикистон, ки моҳи декабри соли гузашта ба дунё омаданд, мегӯянд дар таъмини ғизоии онҳо дасти кӯтаҳ доранд. Ба гуфтаи падари хонавода, ӯ қаблан зиндагиашонро аз ҳисоби муҳоҷират дар Русия пеш мебурд ва ҳоло бинобар ҷорӣ будани маҳдудияти сафар дар ватан шуғли муносибе пайдо кардан наметавонад. Дар гузашта мақомот ва шахсони алоҳида барои оилаҳое ки соҳиби сегонику чоргоник шуданд дар шаҳри Душанбе хонавод ҷиҳоз дода буданд. баъди ба дунё омадани нахустин панҷгоник, падари онҳо низ барои нигоҳубин ва тарбияи шоистаи фарзандонаш аз мақомот дар Душанбе манзил хоста буд. ҳоло ин тифлон дар ноҳияи Қубодиён дар чӣ шароите ба камол мерасанд? Бинандагони азиз, дар як гузориши муфассал дар барномаи ахбор пешкаши шумо мешавад. ҳамин лаҳза ҳамкори мо аз иҷлосияи Маҷлиси намояндагон хабар дод, ки меъёри ҳаҷми ҷаримаҳо барои нақзи қонуни танзим дар Тоҷикистон зиёд карда шудааст. Ин нуктаро Сулаймон Давлатзода, раиси Кумитаи Дин, имрӯз ҳангоми баромадаш дар ҷаласаи парлумонӣ иброз дошт. ӯ таъкид намуд, ки ҳанӯз ҳам исрофкорӣ аз сӯи баъзе шаҳрвандон мушоҳида мешавад ва ҳадафи пурзур намудани муҷозот пешгирии қонуншиканиҳост. ҳамчунин дар ин ҷаласа ба мавзӯи баргузории ифтори рамазонӣ ҳам дахл шудааст. тафсилотро дар ин бора баъди 3 соат дар барномаи хабарӣ мунтазир бошед.
ҳоло барои шумо дар бораи қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон иттилоъ медиҳам. Бонки миллӣ нархи $1 имрӯз 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 63 дирам таъин кардааст. Имрӯз 21 апрел нархи 1000 рубли русӣ расо 147 сомонӣ муқаррар шудааст ки нисбати дирӯз 1 сомониву 20 дирам камтар мебошад. Бинандагони азиз, Сархатти хабарҳоро инҷо ба поён мебарам, аммо бо шумо хайрухуш намекунам азизон, зеро дар пеш барномаи ахбори озодӣ дорем. Рӯзи хуш ва то мулоқоти навбатӣ.